Rusia melancarkan serangkaian bom terus-terusan ke ibu kota Ukraina, Kiev dan sejumlah kota lainnya pada Senin 10 Oktober 2022 pagi, The Independent melaporkan. Sedikitnya 8 orang di Kiev tewas dan beberapa orang terluka menurut keterangan awal yang diberikan oleh pihak berwenang Ukraina. Selain di Kiev, ledakan juga dilaporkan terjadi di kota Lviv, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Ternopil, Kremenchuk, dan di Dnipro, serta serangan semalaman di Zaporizhia. Serangan besar-besaran itu dianggap sebagai pembalasan atas ledakan di jembatan Crimea pada akhir pekan lalu. Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmyhal, mengatakan 11 fasilitas infrastruktur penting di sejumlah wilayah juga mengalami kerusakan pada Senin, 10 Oktober. Menurut Shmyhal, semua lembaga sedang bekerja di lapangan untuk memulihkan infrastruktur. 15 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено 6 пунктов управления Вооруженных сил Украины. В районах населенных пунктов Верхнекаменская, Бахмутская, Артемовск и Угледар, Донецкая Народная Республика, Павловка Запорожской области, Благодаров Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах. Уничтожены 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск, Авдеевка и Шевченко, Донецкая Народная Республика, Новоалександровка Запорожской области, Березниковата Николаевской области.